tairo matu tama, tairo matu atua sisiriesi, tairo walofa ele mapai, o e lava mai vavau e o le whawapau, o lau pule leo ia e se mawhauwhau po se tangata, whawhitai le atua o matu, tonu mai fo i nei asu, whapapoi nei asu le soifua ma le ora o e tu ina mai. Matu iai tu tonu o lau whale tāpua. Matu whanau na watu i lau wanganga pa ia. Ai a ina whinangalo mo matu roto. E tau rai o matu roto i ate oe. O le aunga o le nei tāpua ina. Ina ia maua lunga le vi inga o lau fio. Na ia whawhiteia lo o lofon whamanu ina. Lau pure a wao lo matu tama. Ia vi ia oe le nei tai au. O matu pese i wa peona rangona. O matu leo rangona o matu roto le rangi le nei tai au. Ia vi inga i ate oe le suafo Yesu. Amene.
letu nei taiao. Vi oe tama. Hallelujah. Matautia lava oe. E matangofia lava oe. Hallelujah. Hallelujah. Foi mai tavita. Ila salamo eva. O te vivi I atu ia te oe Yehova. Ma lo uloto ato. Ele o se loto o vai luaina. E mai o lo uloto ato. O te tau tau atu fo Yehova venga uma. O te fia fia ma o oli oli a te oe. O te pese lava I lo suafa le sili sili ese. E fatua tua ia te oe o e wai loa lo suafa. A wa Yehova e te letu una I lato o e sa ili a te oe. Amene. Hallelujah. Tama o le mato te talo le na. O e lava o le pule sili sili ese. O mato maine nei taiao. E vatu le vi inga e te tau ia te oe. O le vi inga e mai le loto. Ai o mato loto ato. O wao oe o lo mato tupu. O lo mato ali. O lo mato tama. I ia lava oe nei taia.
Ngalo na mo matu roto na I nei tai ao le tua. Lau pule sisi ese. Roma tautia. Oro mata o fie. Oro warofa. Le tua ia whapea o na mawalunga I me umai fina ngano mo matu roto. Matu tapuai matu roa oe o le tua. E le ai sesi e tutusa mara o fio. E le ai foi sesi e tua e pei o la o fio lo matu tamare. Ia mi ia o e nei se ia o le whapapau lava. Anga pa ia fesoa soni mai fina ngalo mo matu roto. Na ia ina ia saura matu tapu inga ia au o matu vivi inga ia te oe le nei taia. Ia ilo wa au I lunga o I matu umanei. Au matu tapu wa ia te oe le nei taia o le suafo Yesu Christ. Ala usu foi se matu watu no o Samoa I le nei taia o. Ona I whaisa keu siano umare vi inga ia te oe. Ia Maria I o mātou tangata taito tasi. Tapua inga ia te oe le tua. Pa waulo ao lunga se o mātou atu. Oe mātou te maruai. Oe mātou te le muai. Ia via oe le asu. E lo suafa Yesu Christ. Amen. Wala watu tinae tu rai mai de la talo mo oto. Wala wala na e fa manatu ina e. E la tina te tu rai mai fa mo. O isi me ia me na e fai lau whanau I whanu. Tato talo I le tua. Whawhitai I le tua. O oe le tua te sila mai e sila fiere I unga mai le amatanga. O wa ora o pule na fōa I mea ma le langi ma le larorangi. E oa e tangata e peo na o ina ai I mato. O tina lawa o le fausanga na e fausia I o wa ao le tu. Le ai se taimi. E le ai se minute e ave se ai le mawalunga ma le paia ma le sisiri ese ro finangalo I lunga o tina. O whamana tuina e le larorangi e polo matu atunu le tua. Ia whamangalo I mātou pea o whamanatu ona o tau ngalo le tāua o tina. A o laurawa fio le tua. E le mawhai o nā vesea se tasi. E tō whinga wa umana e whai e mai le amatanga e o ngata. Staro le nei tai au. O le anganga whawhitai I lau fio no tina o le nei e kālesia. Le rato pitola au le ngata I tutono o rato ainga. Ai whapea foi le kālesia. O le tatalo ia foi ia mua rato tauranga. Foi le viinga ia te oe. Le iairo wa au whamanuia ia I rato le nei aso. Me foi o le a whamanatua ia I rato toe. Wha mausalia tiri airo rato tofi le tua. Ia whapea na vea o se me whamarusia airo rato soifua au auna. O I rato o tina. I lalo lau pure sisi esi. Ia vi ia lau fio no tina o le nei e kālesia. I le suafo Yesu Christ. Amen. Ia, wala watu ila tina. Ia, lesi sumai. Fef sautala mo la so tina.
Ia le I whai se tala ia o mon whai a June sa we usu pe se whapitoa lava lea e whamanuia mai ai a tātou tātou asu whapitoa nei ia June. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting.
Good morning. Happy Mother's Day. I hope we're all happy. Are you happy? Did you have breakfast this morning? Le masanga ko ngami o breakfast kaya pole le yao. Ya vi le tua. Ale amataina le masa upuneta ya mumo lava na fa o atu le. Alu fa anga ma fa manu yanga le aso tina. Tina umo tatu e kalesia. Ya afa pefo le tia sia simailo taimi mumbole nei. Yeah, happy Mother's Day to you, and I pray that you will have a good day today and the rest of this whole day. Ole me moni lava. Ele mo lalo leva aya le atu el matafa yo yatina. Atone manatu fa tauva ye ni si ai mo walunga ye va aya le atu el tatu matafa yo. Fe mai le Isaia le ai ono sfuma le ono fe upes fulma tolu. Fetala ia tuaile atua ia Israel. E pei o le tangata ua wha amaise ina e lona tina. E wha apena ona o wha amaise ia te outou. E wha amaise ina lava outou I Jerusalema. As one whom his mother comforts, so I will comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. The comforting nature of a mother is what our children seek out when they find themselves faced with certain overwhelming challenges. And what mother would turn away from that in those moments? What mother would turn away with a blind eye and not notice the need and the cry and the desperation of their children? It's just wired into us mothers. So ole alofa fa apale pale ole alofa fa apele pele leo ole atu ole ito tono tato fa atu se I le atu lona alofa le ma fa enta tato fa fa le ina tato fa na ole a mi o tamaiti ole ale fa alo tata ma le usai ele ai ma se ma alo sim fa ina ave esele alofa le tono tato loto anga ia tato fa na we will stick it out to the end. Pole ale fale kong lema fai na ngalo le kinga halang kama amene le la fai mai le tua fa tu sai le tua lona lo fale alo fotina e pe o le tangata o fa mai se ina e lona tina e fa pena ona o fa mai se ya se auto e fa mai se ina lava auto Jerusalema fa ilo atu le tua lona lo fa lona no Jerusalema fa pe on tatu wala lo fa ya tatu fa now. So God has compared his comforting love to the love of a mother. Isn't that wonderful? Ya vea ne ya so ma so tatu tito mana tu al tatu wala awina ya vea tatu matina o tina ma fa ina sulu ma e fa now I te me mo mi ele so soani so manu ya tele le aso tina. Happy Mother's Day to all the mothers of Peace Chapel. And even if you're here for the first time, we greet you and wish you a happy Mother's Day. Le turmatu tamafa aftai mulneita yao. E moni lamo le aso fa apitoa motina. Ale mafena fa atu salia fo iloanga le leima lo fa maani ya imaso tina. Mufaya fa awau per mato ngaluenga fa tina. Le tatalo motina malawa Peace Chapel mai se foi tina malnea tu no e kale sia sa itasi e fa pena na matua e fa malo sia atile o mato loto polale pesi mai malo fia e manatu me mafau e tu maanga o mai tono sa moya afia mato fa nau e matua e fa malo sia o mato loto fa malo lo sia o penga o mato taua ine e mato tutu mau fa tau no mato valawina male tiute o valawina e maso o tina fa peo na e lofa ya imaso e fa pe na mau maso loso le tua ia se o te sosoani mai ya imaso ina ia fa awo wina fa tau no ina maso wala wina o imaso o tina ia fa manui mai o ia maso le nei aso e moni na wala aso tina ha o oilo maso fa manatuina wa o ina fa me alofa mai fa nau ya imaso Oi foi e a mai le mafai male loto tele male loto to ai fa wa o mato tiute mato te to fa fo e to le vi inga malawa yes o mato tua ile nei tai au wa o fo e mato tama ono lo swa fa Yesu amene ma amene ia o tato tu si fai tau mo tato mata o ko lau ma nei tai au mo mal kenese tolu
Our reading is from the book of Genesis, the book of beginning, the book of the starting. Genesis 3, verses 1 to 13. Genese tolu, fai upu mua e o sifuru male tolu. Wa sili le ata mai o le ngata I manu umo le vau, na fai e Yehova le atua. O fai mai o I le fafine, e moni ea, na feta lai mai le atua, lua te le a ai I la au umo le whaatoanga. O na tali atua I le o le fafine I le ngata, o fua o la au o le whaatoanga mate a ai ai lava. A le fua le la au o I totonu o le whaatoanga. Na feta lai mai ai le atua aua mate a ai ai, aua foi mate pai atu iai, ne I maa oti. O na fai mai leo le ngata e le fafine, lua te le oti lava. A wā o sila fia le atu o le aso lua te a ai ai, e pupulai o lua mata. O na avea I leo o lua, e peini atua, o lo o iloa le lei, ma le leanga. O na wa ai atu leo le fafine le la au e le leila, pe a ai. O yelo na fua, ma ai ai. Na ia abatu fo ina na tane fa atasima ia. Wa ai ai fo ia. Wa lai loa wa le lava lava ila ua. Ona la fatu ai leo la o le masi. Wa fai mo la ua titi. Wa fa alongo ila ua le si fofongo o Yehova le atua lo savali le fa ato anga. I le itu waso e angi maali e mai ai le matangi. Ona la lafia leo a tamo malana wa ai lumo o Yehova le atua o le whaatoanga. Ona wala aua tuai leo o Yehova le atua ia a tamo ua whapeatu ia teia, o fea o iai oe. Now the serpent was more cunning than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. I mean, take note of this. Adam was there. Sa iai a kamu le kaimi lea ngoi ele whapea ngalu su e a kamu se awako e sanga whasi apu. He was right there with her. Bakulo i ele apu, ia ma aife ma a kamu ia. So then the eyes of both of them were opened, and they knew they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? Where are you? Ona wala awa tule o Yehova le atua ia a tamu o whapea atu ia seia, o fea o iai oe. Then the Lord called to Adam and said to him, where are you? O le whaingo e ino tatou launga, a tamu o fea o iai oe. Adam, where are you? Many times we've been bashed with this. Kuwa ia ka konga mo whai leang sala. O tina la wana mo whai whaaso songa ai afua le up. But Adam was right there. And as I hit, and this is why God called Adam. Adam, where are you? Ia ko malili a kamu.
Awa koe wha mai ngā māfuar ki ngā lea ngā sala. A makai a kamu. So le tato la aunga la a tamu o whea o iai oe. Adam, where are you? Okay. So in case you think it's about Adam and not us women, no, Adam is us. He represents us. Ele tato talanoanga le, talanoai, ele tai au le nei. So, wa tato I loa umalawa le tala I le ulua I tangata na whaia I le atua. Ma tuu le whaatoanga na toto I le atua. I pray that we're not just listening to a story. Ele na on tato whaalongolongo I se tala mai totono le tuspa ia. Tato mana tua le upo e ola. O le pelu. E tau whema aio nei tū. O le pelu e ta oto ina o tato loto. Whaasa o sao ina o tato mawhau mo tato manatu. Whaatu sa tusal tato sa vali le pelu lea. Po o tato sa vavali e tu sa maala o lea tua. Po o lai pi o le mene o tato sa vavali. E tasi lawan me whaasao i e tato sa vali. E na ia sao. Na o le upu lava lea tua. Wana o lea tua lava e sao. Amene. Po o wheme o whai e lo ulu ngā lii. Pawan me koe sao ai. Whaasao mai tuspa ia. Po o le tūtau tupe. A whape wa pi o kele wha le kongu, koe whaasao mai ili upo le supo la mu whape na ai. You don't go out there looking for the answer. The answer is in the word of God. He is a measure. O ia o le fua whatautau. E fua o mai e mea umo tatu o langa. A whape o e whaanonoa, ai mai kongo le upo le kua pe wha mai ai wingal mea nai te iai. Wherever you are in your walk, wherever you are in your life, whatever trouble, whatever trial, whatever suffering, whatever valley you may find yourself in, koe whasao mai anga i le upo le tua. Amen. La nga iei fo I vangu mamaunga le savalinga ma le tua. E iei la vanu mafua lava onga oe a ia. A iei fo I vanu e whaatanga le tua. Ina ia whaamalosia e tatou loto, whaamalosia e tatou le tatou whaatuatua. E ma whaapoto e tatou savalinga le nei lalolangi e wale skako a inga ngei. We are so earthbound we forget that this is not our home. This is a temporary home. And we don't know because we don't belong here. Because one day we will all stand before God, and this is a measuring line. This is a measuring line. Amen. E ke kau le alu foi sesi, sau il upo le tu kele me e ke maua le alofa. E ke maua le onsa, e ke maua le whaapale pale. E se maua le poto, e se malangona le mawhana whana o le tua. Pe a kako mai whaasao umatatau vaenga waka I kasi o kakuolanga. I le upo le tua, e ala lamanga spio. Onga whai o kako loko matatau lava poto. A o le atua lava ia malana upule ka akia mai lava ele mai le vavau e o mai nei e o le vavau o lea lava heta atia le upole atua. And one day we are going to be so sorry that we have not looked into the word, that we have not come to understand what God is saying about this and about that. Because el upulava le whamasino ina I tātou pe a umal natu mal nei lalolangi. And so e le mawhai intu wa ia le atua, e le mawhai intu wa ia le whaiwhi au, e le mawhai intu wa ia sesi, e kua I lava o ia, wa ngai pe fua lava kako kuspa ia, ai le ai maseme o whai e kua whaakala lava, pe a tātou mai I le lotu le aso sā. So o le ngoa la tātou la unga, a tamu o whea o iai oi. O le se me fia wha malama atu. Nga whau mua ia a kamu. Tu ule e le atual if you look in Genesis 2, na e whai loa mai ai. Whai le atua a tamu. Whai e matala le atua awangi e ai le fua la au lea. Ai whau e leo evanga o ai mai leo le atua. E le na no foto atasi sa ngata vai koe faasia a kamo le a kolong fia. Ia, fako a fawo koe leo eva. Awa umanga avele upole atua ia a kamo. Okay, ladies. A koe fai le ai o a kamo.
O atamu e mafuai. And so, vatu lole upole tua. Mua avere upole tua ya atamu. Ia whakawhai lele yo even over ai atu le tu whano noa ata o tamua o le ato lona fia for mai e tauna whai sona make somebody that is like him to be his helper. So that's why when this happened, ele kapale ko ya Eva. Wa mua su e akamu. Amene. Yeso le aso tina le aso le nei. Alo kalango aku kingaya akamu. Afa ale tonu le ainga faya akamu polan menga kupu. Amene. O le ala me fa ale tonu fesilia akamu po feme o yai. O fea o yai atamu. Le fesili mai le tu Adam, where are you? The scripture says, ke ufa apeu ku wa ya ku ya akamu. And then the eyes of both of them were opened, and they knew they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves covering. And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord amongst the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" Okay, so we didn't make that up. It's in here. Is in the Word of God. And so Adam is accountable to God molong ainga, molong kolua, molana whanau. We do have a part, but Adam is held accountable by God for what goes on in the family, in the marriage, in everything. Be selective le fia kai o kamalolo foi nga a ka o me foi nga e o kamalo a ka o me le manga e o falta le fingi. No, I want to build our self-esteem, ladies. It's Mother's Day. So even us, we have to align ourselves to the Word of God and not depend on Adam. Not depend on Adam because a vai foi akamu ia sipa kwa akamu mai sipa kwa mo ia. A fa ale tonu mai atamu ia e loa e fa masingo foi kako parts ele vai mai le atua. And so then the Lord called to Adam and said to him, "Where are you?" I had prepared my launga for the whole week. And then I pressed something and it all disappeared. So I'm trying to talk from memory of what I had prepared for the launga this morning. And so, of atamu ofe oyei oe Adam, where are you? And I would like to draw our attention, ladies, to our own responsibilities before God. Amen. I will give a vai. Tuulo malosi le tua. Avai vai mai ia kamaloa. A fela. Wala alu ko vai fa akase ko lalo. Put your strength in God. Tuulo malosi le tua. Awal fa langol kamaloa. I'm not saying awakele ava yai awatele yan. I'm saying put your strength in God. Stand up and be strong. Let your strength come from God. Ia saulo malosi, ia saulo poto, ia saulo lotu tele, ia saulo lotu toa, sau mai tono le upole tua. That's the drive le kifi manga ia mawal tai ao le nei. Ia saulo malosi, mai le upole tua, ma fautuanga mai le tua. Ina ua pa u ia leu lua I tangata. That's what I'm saying. Adam was right there. Adam was right there.
Nganga kangoloa eva vakuinga ai fuila I wala kuku me yung au kafa. Ele whapea ngal ese. And so we absolutely need ladies, daughters of the King, mighty women of God. Stand on your own 2 feet, planted deeply in the Word of God. Because if we are the helper suitable for Adam, how are we going to do that away from the Word of God? Afa peo tato le fiso soani e tau maia. Sau mai kongolo upole ato lo fiso soani. Make sure your help, your counsel, your encouragement comes from the Word of God. Because when malo ya loko kamaloloa, it only takes the Spirit of God and the Word of God and prayer. And that God will use that to bear witness with their spirits and their hearts. Because they're the head of the family. Pray that the Spirit of God will bear witness with their spirits that this is the right thing to do. And many times kako kinga inga ya kako pe kako ka mafai e fai tato malosi ia me uma e tato langona. We are the helper suitable, and it is an honor and a privilege. Ele o se mea lo ai so vai ele mfinga avele ku se mea vai e fai ma feso soani ele ta malo po le ulu le ainga mo o mia sanga ta malosi. Ako aka maua me kako malos pe kako pi mau ya Yesu mata tutu lunga upole ko se yai me kukupu e makua e melta e lo ko makua li sua vai e mlo kingo o makua e fia moua a e le se malos ko ko. It takes courage, it takes trust and a knowledge of God to keep you standing. I'm telling you that. It takes knowledge of God and a personal relationship with God to keep you standing in moments that could kill you. It could destroy you. And so I am so encouraged. I am blessed to know this God. My testimony, if it were not for God, if it were not for His strength, if it were not for His encouragement, if I didn't know where to go to stand still and be strong, I would be gone. I would vanish. Because the trials, the valleys, the mountains, they've been so high, the seas have been rough. I could have died. But I lift up my eyes and I know that that's where my strength comes from. And my journey, I must make it to the end. And my strength must not come from my husband or any outside sources. God uses me umana e su e mai ai po e loa o lo malo se sau mai ia. We want God to be glorified in me umata te fire. No, yeah, may God be glorified. May God be glorified. But fa fen kupu me nga e tupu e mai se lawe kei me moko I so wailo whainga malanga tai me matua e la ngona wa kau kongi solo o le taimi na e te iloa ai po oes kaka malosi po oes sangata vai a wha pete iloa sulu le tu e whai mo malosi. There's nothing on this earth that can destroy you. E le se malosi le se a wha e mawhai ona whaavai alo loto malo whatuatua. Why? Because you are living for God, for the glory of His name. Ina ia vi ia le atua, ina ia si itia lon suafa, ina ia pati le atua. I teach our Sunday school teachers, I teach our worship team, and everywhere galu iai, that ia whapena ona vi ia le atua me umate whai e whawhiwhenga vi ia, e ke vi ia lo whaasanga e umata le langi whaawauna e whaftai le atua. Aisea, the audience of your life is not earthly. O le alfasa mo le audience. O le au mata. O le olo o mata mai lau savalinga. E le o isi kerisiano, e le o le whewhi au, e le o le kalesia. O le atua. When you make God the audience of your life, it doesn't matter where you go.
E lea whainga po wheke iai. E lea whaina fo ipo o wheke alu e le oi loa ko e sesi. E lea whaina why the audience of your life is God and God is with you everywhere you go. O le olo mai moa mai I lau savaringa, o le atua. E sa o lole meanga, e sa o lole meanga I lau loko ia le ngalo ia ki oe, that the audience of your life is God. E le aise me mwhaina wha avai a lau loto. Ole malo losi au a wha. Ole malo losi fo inga lo mau le atua. E vi I ai le atua. Why? My desire and our desire should be for the pleasure and the clap of our one audience. And it doesn't matter what comes your way. Ese malo losi tofo I tato le atua. Some people are stronger. Some people, their faith are not that strong. But when God is the audience, it doesn't matter. Doesn't matter. Po feke alu iai, o ai ki lua kalango, fere me le o loa kwai oe, it doesn't matter. Your audience is with you every day, every hour, every minute of the day. Amen. Amen. So, then the Lord called to Adam and said to him, "Where are you?" And God is calling to all of us this morning. Where are you? Think deeply about that. God is asking us. God asked Adam. He's asking us. Ina ne I whaatala lele tato sa wawali lumo le atua. Ina ne I tato le mataala le tato sa walinga I lumo le atua. Awa ne ingalo ia te oi, olo o sila mai le olo o mai moa. O le atua. Everywhere you go, every hour of the day, in the secret place where you're by yourself, your audience is always watching. God is always watching. Amen. If God claps, ya la mela, o le asa si meke manga o iai. A pati le atua lau sa valinga. A whaamaliaina le whingalo le atua lau o nanga. O le ale me o lo ui ai. A pati le atua. Ke le lopa la mela a kakau koe popole fo esesi. As long as our audience is pleased, as long as our audience is happy, that's it. That is it. Ona wala au atu lea o Yehova lea tua ia a tamu o whape asu ia seia. O whea o iai oe. O le whesili fo ina mo tātau le nei tai au. O whea o iai oe. We need to allow this question to move deep into our hearts. Ina ia mawhainto e whaasa o sao ina. O tātou wala e lumo le atua. The longing of my heart is that he will clap. He will smile. He will be pleased. That's all I want. And I'm sure we all want the same thing. Amen. I don't know where you may be this morning. Al fesili na le atua mo tātou umalav. O whea o iai oe. O whea o iai oe. Kua kuia sa moel whaithi au sa wha umatu le talu fesili lea. Tala Yesu na fai ile au so o ma au frase ale mau ale sili lotu ami o tonu le au frase yo ma au tusi up ele ma fai ona sa o to le malo le tua amen
Ale sili le ami o tonu o tou. Mai le ami o tonu le au farseio ma le au tusi upu. E le mawhaio na sao le malo le tua. Tatu tala noa la i le ami o tonu le au farseio. Tatu tala noa le ami o tonu le au tusi upu. Le au farseio o tangata sili ia o na aloa ia i tonu Israelu. I tonu tapua inga Israelu. O le au tusi upu o i rātou ia o le au tusi tula fono. This is o le auroia. O le whauinga whaingofie na o scribes po le au the writers of the law. E ala na o na tau ua la waenga na. O na i roa umai na tū pepelo i tu whaia au winga se me whaia o na mimilo ai tu la fono. Mo i la tū. A o le au fraseo. O i rātou ia ave uma i whaaloalo rātou ia o le tū la fono i tonu o le karesia. Mai leo Yesu. A le siri tō ame o tonu e peo le ame o tonu o whaiseo ma le autusi upu. Tō te le sao le malo le tū o lewa na o ina le tatu e karesia. E ese le malo le tua, ese le lalorangi. Amene. Ese me iwa. Mai leo Yesu. O lona winga, e ese le ame o tonu tau te sao ai ne malo le atua. O le ame o tonu le tau te vai atua i nei le au whareseo mle au tusi upu. O le ame o tonu na e tauna ea te o tau. E le maua sa uama noa i le rangi. Pe a whai o tu e ngā ame o tonu le te ame o tonu ai. Amene. Tala na Yesu Keriso. Amene. O lona winga, o le ame o tonu o lo finangalo ai a Yesu. O le ame o tonu a le atua. E ala le fatu atua. Amen. O ta ua na ia le sauninga le afiafi. O le tasi le mea o lo whapeona o so fai e le fili le vai tau le nei. I le lalorangi a toa. O le toe, there's an eruption of traditions and cultures all over the world. Amen. O tū maanga o sili o na maurunga pe ua whatau vai le kalesia le tua. O le lui tau tele le tu tonu o Samoa i vai tau le nei. Mai au pea o na address ma whaisa utala mai le fionga le tua. A wae te le sao le malo le tua ni o mamalu mani whainga tā, amene, e le sao sesi le malo le tua. A o ina leo lo vapeo na amata o na loka ina ai le soifua ma le ola o tangata Samoa. Sao ta ua Samoa walu ese mai ona whawae, walu ese mai tū maanga na amata mai ai. Te roa mena ina manuia Samoa mai le amatanga. Sa sao le iai o matai o tofi mai le tua. Ranga fo ina whaavai tū maanga wha le tua. O le ala i le pule o le tautua. Matai na tausia Samoa o e na tautua. Wane. Ka whao ale ka mai kiki ngā pau ale mea ngā iai si sokanga. Makai. Nei si tautua. Ha? Tū maanga na. Ia na peire o avea o se la eie. E suru ai pe ofu ai i le tunu ure nei. Ave i ele whamuamua, ave i le ava ma le whaaloalo. Au tū maanga na e le sao ai sesi le malo le tua. O le tofi au le kalesia ia, a le ai e su Keriso. Le ai se ava noa o tatou.
Wa o si so foi lo po Paulo na fai a va pe na maliu to atasi mo tato. Wa ta tau neo na ola le to tele mo le na maliu mo ila to. Amen. O aso tina. E ala no fai tio le aso tina. Ona pe fōlinga mai walu ese whawai na whai e le tua tina. Wa mo mia le toi whamanatu. E le mo mia se whamanatu. O le ola le whatua tua. E le mo mia se whamanatu. Amen. Ma nino al tala le tuspaia ale ai se whatua tua e le ma whai o na fia mai o ia. O le tangata whatua tua i le tua. O le tangata na te iloa winga ma fofoanga ma mea uma na whaia i le tua. Tu ma ta manga mai le amatanga e o le ngatanga e le o ia e le ai se ma losi e fesuia inai e tu mau e o le whavavau po le alo manatu, po le alo poto e le ai se mea e suia. Amene. Fau alta ma o ia o le taitai. Fau tina o ia o le fesoasoani i le taitai. E lo si tūranga mawalalo le tūranga tutusa. Amene. O mea la ia, a mai tonu o le kalesia. E aloa ia i tātou, e whaaloalongia i tātou. Amene. E le mo mia se whamanatu. Awane. Ua sili aku le onga le whamangaku. E le eise si aso sili nga pise ia pia. Pe o le aso ki ngā. Wa ese le avenga i mawhau o tangata. Ia uma nei, ko e foi whape arurunga sa uralo e flakti wait whapengar, le tau o le oranga, ka mwaka, ka mawufie al whapenga. E whapenga foi rani tatu manatu natu i mea ia. Hao mea ta ua ia na whaia e le tua matu mata manga e le mwhentu ia e sesi. These are valuable things in the sight of God. A man and a woman, a father and a mother are valuable. Whaalongo tātou le pipese sa moa so se le tio i le whata otona e tolus fulmaratasi. Amene. O le pese sili nana leo tele le vaitau le nei whamatalaina o aire tina sili. Ai whaitau ie matautia. Mai o upu o le tupu o le muelu. Amen. O upu ta ave tina o le muelu. Ia te ia. E le ngata ilo na soifua whaiane. Ai whapea ona ia i loa le lei. Ia tū maanga e fia ia i le tua soifua. Hallelujah. O leo te tau ata o na lae na whaamatamu whai mai a le sifo i le whaamatala mai a le vāo a tamu ma ewa mai le amatanga. O mantua e ale tala le si whai whi au por pātere e na whai ai le whai poiponga. Whai mai. E lua upo e whaamatala e mo le whai poiponga o le complete ma le finish. Mai a e whai poipo se tene le lei. Then you're complete. Sa o le rea wa o le tinana whai e complete ia le creation a le tu. Amene. A e whai poipo se tene whaarere lei. Then you're finished. Pe o le tala ata voi lele. A e maria le whai unga. Wha mai lolea. A e whai poipo la se tene fia le tupe. Then you are completely finished. The high value, high maintenance ones. Rona winga la. Whamai. O wa ai atu e vai la au wa kafe ronga whau. O leo isa kafe o whaua. O leo ki kamu whai e I tala tuspa ia. O wa ai atu wa maneia.
I can imagine wa makan cafe for fau ever. You know, wa ngau le fu le la au fia ai le fu. E upu e fa matala mal tu spaia. The food was good. It was food for eating. Karo fire. I will yeah. No wonder why we are completely finished. That's why the creation has completely finished. Ngā kōngua, ko kari Yesu le. Ai sa o le leila le unga o le matao. Wa o mau mai nei. Mai se sa o la unga whaksori ka whewhe. Alu le lua vai aso o lua le vai aso ato sa uni lau la unga na o te sero o minga le me. Ia ma le wa matana matutua. Palo le au ina le o i tatou. O whea o iei oe. Are you still keeping the traditions that will block you from the gates of heaven? Or are you living the traditions of Jesus Christ that will enable you to make it to heaven? Aea. O tu maanga tala le leia Yesu Keriso. Mai o le fatua tua e o le whaavavau. Amen. O tu maanga na tatou, o le tradition na tatou le o Kerisiano, o le fatua tua ina o le tua soifua. Tatou te le whamoe mea le oranga le nei. E o foi po aso tina, po aso tamā, po i o leo whai holidays. Aisa, kua e ko i aile whamamafa, o le whasilia te au, aise au whainei me whapenei. E whaingo whia tari, wa amata ona le toi manutua tina, wa amata ona whasi tina, a amata ona o tūranga whapena i lunga o tina, sawa ina o tina, amene. E le te tau ona tupu le me lea. A e ola ava i le atua, ma e ola ustai, ma e ola matau i le atua, e le ola urima i lo tōlua. Amen. Ai wana le whaimea nei o le whai upu le o le la ngona i lunga o TV o po kalame sa waina o tina. Ai sea. A wai whasare atua. Amen. Whasare atua o na sa waina tina. Mai ane amatanga e o le ngā tanga. O aia inga. Ia ola file muma ola le ai ia mea na whaia le atua mai le amatanga. Ai peira o tūranga na o te manatu lo iwa pia. Wa ana na whai mei toi wha manatu mai e te tau na pele tina e mawalunga le value o tina. Amene. It should never be a reminder to us. Tātou i o le kalesia Yesu pea no o whai o tso i lautala. O le whamoe ola lea o le tala le leia le atua i le lalangi nei o le kalesia Yesu. O le kalesia Yesu o e whatua tua i a Yesu Keriso. O ia o le alo le atua soifu. Amene. Amene. That's the hope. O le whamoe ola lea. O le lalangi nei o le kalesia. O lona winga e le te tau o te tau o le lui tau tere la lea pe o le fasiri o feo iei oe a tamu o le lui tau tere lea i o tātou mawhauwhaua ne ngate nā o le soifua mo le tātou wola. I mea whaawesenga ina o mea o le larolangi nei ma mea le atua soifua. Hallelujah. O a mea ia e aru wairo tātou marosi. Haru wairo tātou taimi. Ono no whamo baba ai tusi na i whalongongo i whamanu o aso tina i a vea o le tina o ai se na te maua se tina ma tau tia i tala na o whatu ia le siwa e sea na maua le lalulangi nei i a se tina a toa i a mea na. O momo onga na o tina o le muelu i winga e te tau na maua e rona atali. A wāre whaatau le tautua ina o le atunu e tusai a vea o ia matupu.
Whamaira ia, who can find a virtuous? O waru whawa ai, but ale winga le upo le virtuous. Al mangai o uparangi ngai whamakala ai. A person that is ethical. Ia le upunga o le ethical, e kei loa le mea le lei, ma le mea le lei, o le kei loa le mea kakau, ma le mea le kakau. E kei loa le mea sao, ma le mea se. E le kau whaiaku se si a oe, amene. When you have high ethics, e kei loa le lei ane mea kakau, ma le mea le kakau. High morals, o winga whaani, ma e noble, o upu ia whamatare, e upu le virtuous. Is a noble person. E fo e tamali I winga. Amen. E tamali I ona winga. Ami o tonu, righteous. Ia maona winga whaari e so uma mai excellent. O upu ngai whamakala, e upu leo o le virtuous. Hallelujah. So o winga ia e whamatala I nei, o whawhine umara na whaia le tua. E ia le awanoa rātou te mawai le mea lea. Pe a whapea e pure au au le tua le soifua ma le ora. Ona o winga ia. O winga ia e te le maua I tua atu o le tua soifua. Pe rano whai atu. After Eve and Adam eat the fruit, we were completely finished. All creation. A fio mailoi Jesu Karisto. Maliu. Amen. Ma a fio I to tonu ia te oe. A matalona e ora ina winga o le atua ia. E le ngata e te loa le lei ma le leanga, te loa te tau ma le te tau, e te tamali, e te ami o tonu, ia matua siri, matautia o winga whaali le aso ma le aso. Hallelujah. Hallelujah. Al fai upura le se a ona sui ona si mai fa manuianga o aso tina. Fai upura fe fia ia wa o kinga. A husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. Aya. Matala tuspa ia e loa lona to lua. E sao fa inga a e pulea le nuku. Amene. Fa mai e loa lon to lua e sao fa inga a e pulea le nuku. Mai le originale lei. Fa mai e atangia I lea. Soifua ole. Tamaroa. Amene. Amene. Ma originale lei e atangia pe a sao fai ia pule o le nuku. A wai tu mangana ia soia le the East countries. E fai fono I fai to o nuku. They sit in the gates. O la tuna e pule nuku. Pa mai leo tala al tuspa ia il tala lomatua lea. E lo le lei al fafinge le lei. E a kangia pe a ngoforon ko lua sofa inga nu. Amene. E se manga yo le me. Amen. Ia au me muri lo e fai uai. Charm is deceitful. Beauty is passing. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Hallelujah. Ma olha. Ra hol fa sa mo le charm. Mo me le pepelo. Pe ke fia mai ai le muni. Fatawa. Charm. E ke mga oro e win mai le approval ka ngaka, you put up a charm. But in your hand you want to kill. So mai oi ai le look of the tongue kwa mo. So o le charm ngai ka fa se.
Mera le mai lo matua le. Jam tau fase. Aya. Ia mare lue kura o e kurfa aka e kau wari ngai rau maka. Maia. Kai au ke wa kau sui mai foringa. As you go through the week, ke wa kuawa, ia ngai foringa ngai me sui po kau mai la kiki po kau mingi po kau the reality nga the beauty. O mea piko siri nga mauairi maro makua ia makako uma na vale oranga ngai. Mea maualurunga ia. Fa mai e roa ma safia finga lo matua nei santama. O fa fine matau ia Iova. Hallelujah. Kuro e kako o le tato uma o le matau. Ile atua. E au na vi ia i lato. Hallelujah. Hallelujah. Mateo maire. Fai wina o mato i young adults stofi e mako biblical discussion. Matango fiel tale mene ole matau i le tua. Patu ole matau i le tua. I eile mea mua. Mai ale amatanga i fuafuanga le tua e o ngata anga me mua i le tua. Ole upune o le ava. Honest. That's why honest is number one in God's creation. Hallelujah. Ole ava. Ole wava. E whanau mai ilo matau. E ava i le tua le na whaia le rangi ma le rangi. E whanau mai ilo matau i a teia. Whai wina ilo le matau pule asana vatu o numere tasi na. So sesi a e ava e matau. E le ava e ke le fefe fo e feise mea. Amene. Amene. So all in all nei tai au. O fe o iai oe i le tua soifua ma lua mafutanga. E le o tu mea tātou te whamana tua. O lo wora whatua tua i le aso ma le aso ma le aso. Whamanuia mai le tua nei tai au. E suafo Iesu. Amene. Tātou tu lae mo whae wina. Tātou pesi.
tala le foi se la mona ma se manatu e lilo e lau sila le atua e le nei tai au matou faia ma le loro e whafonga ma lo e sila al te tonunga le atua o e lo matou tamao e lo matou atua e te sila fia le leile winga ma le ano ma le mafuanga matou faia ma le ngatete ma le iloa le lei oe o le atua pa ia oe o le atua sisiris talo ai le atua ia faia lo finangalo i lunga ia i matou manei o fea o iai matou o matou la lafi mai ate oe po matou fatou no uina lo finangalo i le soifua ma le ola lo e tu ina mai ai matou talo ngaluenga lo wanganga e lui tau ina i matou ina ia matou sa vali e tusa ma lo finangalo ia matou faia e tusa ma lau wala aulo matou atua e totas whamanuia mai oe le atua i a inga uma whamanuia foi a opoina le nei sauninga stasio ala leo le atua talo o e lava o e whafonga mai tau ia whapea ona iai se avanoa e o atua i ngā luenga lo wanganga pa ia e ala i lautus pa ia tai matou le nei asu pui pui ma leo leo tau nuku mea uma o lo fantasi mai e ala mea uma i suafa o Yesu Keriso lo matou o li ima lo matou whaora and everybody say amen.